Jangan berok. Boleh tak ada gapo bismillah. Dah. Tak bismillah pun tak apa ambil semaya. Baik selalu dah perlu puasa. Hanya kita niat ke puasa muka dia, ngakak hadak cik. Satu ya. Tak ada bismillah pun tak apa. Tak comel lah kita kata. Tiku. Buat tiku. Boleh. Tapi tiku hak jahat lah. Tak apa. Ubat tiku boleh kita. Tak ada tadi ubat tiku tak boleh kat siap sungguh. Penuh sungguh lah.